nagira mbabwire ko isi ntigira urukundo. Abantu bakwiye guhungira bakabona icisi itabahaye ni mu nzu y'Imana, ariko naho uruhari rugegwa ku mashi. Ikindi, gukorera Imana bizana umugisha. Amerika niwo mugabane wavumbuwe nyuma. Abongereza bagezeyo basanga hari intambara, birabagora, benshi barapfa, batangira gusenga. Hanyuma ikindi bakoze, abana bari kwisarura. Nimwiga gukorera Imana muzaba mubibira imbuto ikindi giseko. Ariko nimukomeza kugira imyumvire nk'iyo mufite uyu munsi, babana banyu bazabaho nabi. Abana bazabaho nabi kubera ko yari umusirikare muto cyane. Amuga ati, Colonel, nagira ngo mbanze nkubwire ijambo rimwe mbere yuko banyica. Najyaga mbona warize nkagira uzi ubwenge kumbura igicucu. Kubwira gutyo afande wa mu gisirikare ntibibaho. Ariko yabivuze nyene yiyahura. Avuga ati, uvuze ngo iki? Najyaga mbona warize utuyoboye nkagira ngo ugira ubwenge kumbe ntabwo ugira. Uyu muntu mugiye kwicira hano ni uzi intwaro zose aho zitabye. Ni umuyobozi w'abacengezi, amakuru yose arayafite. None mugiye kumwicira atatweretse intwaro aho ziri. Byibuze basogokuru bacu basengeye Imana mu ndaro y'abazimu. Indaro y'abazimu ni akazu gato kabaga ahantu inyuma y'inzu nkuru tubamo, abantu babandigwa bagaterekerera. Abantu basenze Nyirankonjo, Imana isabiriza, imena amaraso, isambana, bagasengera Imana mu ndaro y'abazima. Ntabwo bumva agaciro k'Imana no kubaka urusengero rwiza. Ntabwo bibaho, kubera ko biba uruhererekane rw'imyumvire. Ubundi waramenye Imana n'imbaraga zayo n'ubushobozi bwayo n'icubahiro cyayo, wayisengera ahantu hasa nk'ukw'isi. Babimenye bahita baraza bagota inzu yo kwa mama w'uwo mukuru w'abacengezi. Bavuga cyane, baravuga ngo twamenye ko uhari, sohoka ku neza niba udashaka gupfana na mama wawe. Hanyuma umusirikare nyene nta udakunda mama we arasohoka. Ubwo abamurindaga bo bari babarangije kera. Asohotse yumva ku muryango hahagaze umuntu. Asohokana icuma ca gisirikare ahita kimutera. Uwo musirikare niwe yampaye ubuhamya. Gihita kinyura mu mwenda wa gisirikare. Iwacu mu rugo hari isengesho nababujije gusenga ku meza. Rivuga ngo, Mana, ngo abatabibonye ngo bibuke. Abatabibonye ntabwo muzi aho batuye. Yasobanuye mu buryo bujya kumvikana urukundo rw'Imana, n'uwitwa Billy Graham. Yararirimbye aravuga ngo rusumba izuba, rusumba ukwezi, n'ikuzimu rugerayo. Hanyuma aravuga ngo inyanja zose zibaye wino, ijuru rikaba impapuro, abisi bose bakaba banditse. Ibyo mvuze nabyo ndabizi ko mutabyumvisha. 2/3 by'isi bigizwe n'amazi. Wafata ayo mazi yose akaba wino. Hanyuma isanzure, nta muntu n'umwe ku isi azi isanzure aho rigarukira. Abanyamerika iyo bakoze utwuma turuta utwo bari bafite, baravuga ngo bavumbuye amasi nka 500, ariko nta uzi isanzure aho rigarukira. Iryo sanzure ryose ribaye impapuro. Ya mazi agize 2/3 by'isi akaba wino. Hanyuma ishamba rya Amazone na Nyungwe byose bigahinduka amakaramu. Abantu bo ku isi bakagira impamyabushobozi y'ikirenga mu kwandika. Wino yashira batarangije kugwandika. Hanyuma aravuga ngo uko ikunda umwana wayo niko inkunda nta rimbi kwiriye. Nari umugome impa Yesu ngo ncungure. Aravuga ngo nziko mube yacunguje amaraso nanjye ndimo. Ntabwo nababesha ngo ngiye kwigisha urukundo. Nta nubwo ngiwe ndabihishurirwa ku kigero Billy Graham yabimenyemo. Hari umurongo muri Bibiliya ufatwa nk'umutima wa Bibiliya, Yohana 3:16. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uwo ni wo mutima wa Bibiliya. Hanyuma Abaroma 5:8 haravuga ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Hanyuma urukundo ni iki? Urukundo ni kimwe mu bigize Imana. Imana igizwe n'ibintu byinshi, ntabwo warutandukanya n'ukuri kwayo, ubutabera, gukiranuka, ibyo byose bigize Imana.
hanyuma urukundo ni kimwe mu bigize Imana. Iyo bakoze amazi bahita bandikaho ibigize amazi, bakavuga ibirimo n'ibiryo, ibintu byinshi bakora mu ruganda bahita bandika ibigize ibyo bintu. Hanyuma hano Pawulo yandikira Abakorinto ibice 13 umurongo wa 4 ku murongo kugeza ku murongo wa 7 yavuze ibigize urukundo rw'Imana. Rurihangana, rukagira neza, urukundo ntirugira ishari, urukundo ntigwirarira, ntigwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyago, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi. Ndabizi ko ibyo mubizi, hasigaye ko tubigira ubuzima gusa. Hanyuma kubera ko ntifuza gutinda hano, ndavuga hano mpagaze, nyine dufite abaririmbyi bari kuturirimbira neza, kandi uyu munsi n'umunsi w'indirimbo, sibyo? Nashaka kubabwira inzego enye z'urukundo. Ushobora kongeraho izindi ukazigira 10, nge nahisemo kuvuga inzego enye z'urukundo. Mwibuke ko topic yacu ivuga ngo urukundo dukunda Imana rudutera kuyikorera. Umunsi twagumvishe gukorera Imana bizatworohera. Inzego enye z'urukundo bituma tuyikorera. Urwego rwa mbere ni ugukunda Imana. Bibiliya igizwe n'amagambo abiri. Ijambo rya mbere ni itegeko rikuru. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Mbibutse ko ibyo ni byo bice bitatu bigize umuntu. Umutima ni umwuka, ubwenge buba mu gice cyitwa ubugingo, imbaraga ziba mu gice cyitwa umubiri. Hanyuma Bibiliya igizwe nanone n'inshingano nkuru. Urakoze cyane. Bibiliya igizwe n'inshingano nkuru. Inshingano nkuru ni ugukorera Imana. Mujyana ubutumwa bwiza uhereye Yerusalemu kugera ku mpera y'isi. Ayo niyo magambo abiri. Bibiliya uyirezimye mu magambo abiri. Igizwe n'itegeko rikuru n'inshingano nkuru. Urwego rwa mbere rw'urukundo rero ni ugukunda Imana. Iyo wasobanukiwe urukundo rw'Imana, kuyikorera birakorohera. Ntekereza ko madamu yari mu mujyi arimo kureba amashati, abona yose yayangurira. Ntekereza ko kugirira neza umwana wawe ntabwo bisaba imibare, ariko twe gukorera Imana bidusaba imibare. Kubera iki? Dushobora kuba twayikundishije umwuka, ubugingo butarayikunda n'umubiri utarayikunda. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge misiyoneri ku isi hose. Imana y'isi ibaha umugisha. Indege ya mbere yakozwe yatwaye abamisiyoneri. Imprimeri ya mbere yakoze Bibiliya. None ubu Amerika n'umupolisi w'isi barimo kubyina mu mugisha wa basekuru, ariko basekuru babibye imbuto, abana bari kuyisarura. Nimwiga gukorera Imana muzaba mubibira imbuto ikindi gisekuru. Ariko nimukomeza kugira imyumvire nk'iyo mufite uyu munsi, babana banyu bazabaho nabi. Abana bazabaho nabi kubera ko icyo umuntu abiba nicyo asarura. Birababaje ukuntu abo tuvukana twasize mu cyaro, cyangwa se iyo tugiye dutanga utuvungukira dusigara ku meza. Iyo ugiye gukina biyare kwa Rando ushobora kuhasiga 30,000, ariko wajya gutura ukaba waravunjishije ku buryo ugira intoke zimenya inoti nto utarebye. Turi gutegura igisekuru kibi. Umwana wawe numumenyereza ko batura igiceri, azarinda asaza azi ko batura igiceri. Ariko umunsi uzamutunguruka mu igihumbi ukamubwira ngo uyature, azikanga, azaba amenye ko igihumbi bagitura. Abantu dukwiye kumenya gukorera Imana. Amerika ifite umugisha uyu munsi kubera ko bize gusa gukorera Imana. Niyo bagiye kugwana muri Iraq, hano bahatera bombe, hirya yaho bakahatera igifuka ca biswi. Hanyuma hirya yaho abamisiyoneri bakahatera Bibiliya. Kubera iki? Bazi gukorera Imana. Reka mbaho urugero. Iraq mu gihe cyo kwa Saddam nta mu misiyoneri n'umwe yashobora kwinjirayo. Ariko abanyamerika igihe barashe Iraq ku rubuga rw'abamisiyoneri, kuri ubu itorero dufite rikura kuruta andi ku isi riri muri Iraq. Niho hantu dufite abakristo bari ku muvuduko utaba mu bindi bihugu na bimwe byo ku isi. Kubera iki?
byibuze abanyamerika baciye inzira, abamisiyoneri babona uko binjira. Twebwe dufite ingabo mu bihugu byinshi, Mozambique, Centrafrica, Sudani n'ahandi. Nta mushumba n'umwe wo muri iki gihugu byibuze aragenda akurikiye ingabo zacu ngo ajye kuvuga ubutumwa bwiza. Kubera iki? Ntabwo twatojwe ko gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Abantu bamaze kumva izina rya Yesu byibuze rimwe mu matwi yabo ni miliyoni 500. Iyo ushizeho n'aba-orthodoxe n'abakatolika ni miliyari 2. Turacafite miliyari 6 batarumva izina rya Yesu. Habe n'umunsi umwe nta n'umupadiri arabageraho. Hajya twicaye hano dukora iki? None n'ukubaka urusengero rwiza rujyanye n'igihe, byibuze ngo bene wacu bave mu rumogi baze bakizwe, nabyo tubikora bitugoye. Se niba tudakunda bene wacu tukaba twarabyawe n'abamisiyoneri, tutohereza abamisiyoneri, turi gukora iki hano? Halo. Ikintu wakora ku isi ukazarinda upfa uticuza no gukorera Imana byonyine. Nico kintu ku isi cy'icubahiro waba ukoze ukazarinda upfa utabyicuza. Amahitamwo meza wagira mu buzima no gukorera Imana. Kubaka ahantu heza abantu bazakirizwa, kubwiriza ubutumwa bwiza, ubuhindurira abantu ikibanza bari kuzabamo. Bari kuzajya mu muriro ukabahindura ikibanza bakazajya mu bwami bw'Imana. Mbega ikintu ciza. Iyo umuntu umwe ahindukiriye Imana isiga 99 kajya gushaka intama imwe yazimiye. Gukorera Imana ntako bisa. Hanyuma kudakorera Imana ntimugire ngo ni twebwe twenyine. Amatorero yohereza abamisiyoneri benshi ku isi bakoresha 5% gusa y'umutungo wabo. 95% yose agaruka kubaka ubwami bwabo. Hanyuma 5% niyo ajya mu kimisiyoneri. Hanyuma muri ako 5% iyo baje nk'i Kigali ntabwo bazajya muri Nyaruguru, bahita bashinga itorero i Kigali kandi hasanzwe hari amatorero. Mwari muzi ko muri Nyaruguru ushobora kugenda ibirometero 20 utarabona urusengero. Ibirometero 20 nta rusengero ruhari. Zose zitangirira i Kigali kuko niho dutura. Ntaco byari bitwaye, ariko byibuze iyo tuba twashira imbaraga mu gukorera Imana tukazana abantu kuri Kristo, bene wacu bakava mu biyobyabwenge no mu businzi no mu bindi. Ndashaka gusoza. Urukundo dukunda Imana rudutera kuyikorera. Sinakijijwe kera, maze iminsi mike nkijijwe, maze imyaka 40 mu rusengero. Kuva mbatijwe mu mazi menshi hashize imyaka 40. Igihe nabatizwa, igihe nakizwa, twajyaga twubaka urusengero turi abantu 30. Umva nakijwe mfite imyaka 10, ku myaka 13 bantangaho kimwe mu 10 mitangiye kubana n'abamisiyoneri mu ishamba. Iyo twagiraga abantu 30, ubwo twatangira munsi y'igiti. Iyo twabona abantu 30, twahita twubaka urusengero. Twabigenza gute? Ikibanza twaragisiza n'amaboko yacu. Hanyuma umuntu wese aje gusenga akaza yikoreye ibuye. Ayo mabuye akaba ariyo tugira fondation. Hanyuma abafundi bazi kubaka bakavuga ngo tuzubaka urusengero ku buntu ntaco dusabye kugeza guzuye. Noneho tugahita tujya mu gishanga tukabumba amatanura 4. Amatafari 2 tukayagurisha akavamwo sima, andi 2 tukazamukana n'imitwe yacu ku kibanza. Abakisto bakahita bahinduka abayede, tukubaka ibisengero binini byiza byiza binini. None abantu 1000 bubaka urusengero imyaka 10. Batuye i Kigali, bakize, batabuze na kimwe. Ubwo habaye iki? Uko twananiwe gukorera Imana. Nuko tutazi gukorera Imana. Nuko tudafite umutima wagutse ukwigwamwe abandi. Imana ikwiye ibintu byiza byo ku rwego rwa nyuma rw'ubushobozi Imana yaduhaye. Imana ntiyagusaba icyo itaguhaye, ariko ikwiriye ibintu byiza byo ku rwego rwa nyuma rw'ubushobozi yaguhaye. Uzi ko tugira abakristo ashobora gukorera marketing nka MTN ikunguka, asengana n'abakecuru adashobora gukorera agaproje ngo babone basa yo gucuruza agataro. Reka dusoze dusenge. Ndabashimiye. Urukundo dukunda Imana rudutera kuyikorera.
hari umutego Farawo yateze Abisirayeli, yarababwiye ngo nibagende, ngo ariko umutungo wabo n'abana babo ngo bisigare muri Egiputa. Yarababwije ukuri. Bibiliya iravuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima. Ntabwo bari kugenda gukorera Imana bagiye ari abagabo gusa, abagore n'abana n'umutungo wabo usigaye. Uwo mutego natwe twawuguyemo, turashaka kugenda kuramya Imana, amafaranga yacu yarasigaye, n'ibiryo byacu byarasigaye, n'imyenda yacu yarasigaye, n'ibindi byarasigaye, hanyuma dukomeze turamye Imana. Twunamisha amaso dusenge. Wibwije ukuri, ikintu kidukwiriye ni ugukunda Imana. Hanyuma muhaguruke dusenge, ababishaka muhaguruke dusengane, tubwire Imana ngo Mana twongere kugukunda, dushoboze kugukunda muri iyi minsi urukundo ruri gukamuka, dushoboze kugukunda Mana mu izina rya Yesu. Turi mu minsi iteye ubwoba. Ubwo wari wicaye kuri Elayono bakubajije ikimenyetso kizagaragaza uko ugiye kugaruka, urababwira ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Ntabwo twifuza kujyana na benshi, ahubwo dusigaze muri abo bake ushobora kureba ukishimira, bagifite umutima nk'uwawe, bagukundisha umutima wose n'ubwenge n'imbaraga, babasha gukunda bagenzi babo, babasha Mwami kugukorera mu gihe ubahaye amahirwe. Ubuntu bwawe bubane natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen.